بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع مراجعة المواقف أولى ثانوي ترم تاني الوحدة الثالثة الدرس الأول. أولى ثانوي فرنساوي ترم تاني الوحدة الثالثة الدرس الأول 2024. توناميتي ديمون صديقك يسألك سكوا لو سيلف سيرفيس، يعني إيه سيلف سيرفيس؟ تي أنت هترد سكوا لو سيلف سيرفيس؟ سيتان ريستوران سكولير، سيتان ريستوران سكولير، سيتان ريستوران سكولير، C'est un restaurant scolaire. جميل. C'est un restaurant à l'école. 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 جميل. C'est un restaurant à l'école ou c'est un restaurant scolaire. Tu décris ta classe. أنت بتوصف فصلك. Tu décris ta classe. أنت بتوصف فصلك. Tu décris ta classe. دي هتقول الفصل مؤنث il est grand il est grand. يعني tu décris ta classe توصف فصلك il est grand. il y a deux tables il y a deux tables il y a des tables il y a des tables يوجد ترابيزات il y a des tables. يبقى tu décris ta classe il est grande il y a des tables. Ton ami te demande de t'écrire ton lycée. Ton ami te demande de d'écrire ton lycée. il dit هو بيطلب منك توصف مدرستك. يبقى ton lycée il est comment? Ton lycée il est comment? Ton lycée il est comment؟ يبقى أنا ميتي demande d'écrire بيطلب منك توصف مدرستك. هتقول il y a 50 classes de classe et une cour dans ton lycée. ما فيش إلا كده بقى. الجملة 29. أنا ميتي demande le nombre d'élèves بيسألك عن عدد التلاميذ في فصلك. بيسألك عن عدد التلاميذ في فصلك. يبقى le nombre des élèves dans ma classe est 30. Le nombre des élèves dans ma classe est 30. Il y a 25 élèves en classe. Il y a 25 élèves en classe. Il y a 25 élèves en classe. Pour demander le nombre de terrains de sport. لكي تسأل عن عدد ملاعب الرياضة. تسأل عن عدد ملاعب الرياضة. On dit. بتسأل عن عدد الملاعب. يبقى combien de terrains il y a au lycée. Combien de terrains il y a au lycée. Combien de terrains il y a au lycée. Il y a combien de terrains dans ton lycée. Il y a combien de terrains dans ton lycée. Il y a combien de terrains dans ton lycée. combien de terrains il y a au lycée. شكرا. اعمل سبسكرايب ليأتيك كل جديد.